Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bizge Umman mamlaketinden Saltanat Umman mamlaketinden Mش memleket, saltanat. bizge konoktar gelgen. Uşul konoktardan Kırgızstan boyunca, Kırgız eli boyunca bir oy fikirlerini okup koyul dedik. Ahlan ve sahlan, nurahibbuka ila fi Kırgızstan bismi şa'b Kırgız ammatan ve bismi khasatan. Ahlan ve sahlan وكيف وجدتم قرغيزستان؟ أولا أسمح لك أن تسلم على شعب قرغيزستان ثم نتابع الكلام. Birinci bu jaka hoş geldiniz dep sizlerдің атыңыздан дагы салам берип бул жактын Кыргызстанга келгени менен куттуктадым. Эми бул жактын сөзүн угуп көрөйлү. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو يوسف. أشكرك وأشكرك من قناتك القناة الإذاعية أروى. هذا القناة الآن ريان، نحن ريان، قناة ريان عذرا على الاستضافة، وأشكر قرقستان أيوة على المكان الجميل، على هذه الأجواء الطبيعة الخلابة، وشكرا على الاستضافة. Barыңыздарга рахмат дейт, барыңыздарга салам берип жатат. Кыргызстандыктардын бардыгына салам беремин. Сиздердин мамлекетиңиздер кооз экен, сонун экен дейт. Ва кайфа вajаттым Кыргызстан? Кыргызстанга келип Кыргызстанды кандай деп көрдүң? Кандай деп ойлойсуң деп айтып атабыз. Азыр жообун угуп көрөйлү. تسألني كيف وجدت قرقستان؟ قرقستان جميلة، جنة الأرض في الدنيا. طبيعة. Сиздердин дакыйка. Кыргызстан өтө сонун экен. Бул жердин бейиш экен Кыргызстан дейт. طبيعة يكفيك أنت تيجي هنا تبش بالخاطر، ريحة النفس، طبيعة خلابة، أنهار، خيول، الجو حلو لطيف يعني، والشمس موجودة وتحس بالبراد. دقيقة. Кыргызстан өтө сонун экен дейт. Карап турсаң, азыр Чоңгочакка келдик биз. Чоңгочакта күн чыгып турат, бирок бир аз суугураак болуп калыптыр дейт. Бул жакта карасаң тоолор, бул жакта жаныбарлар, дарыя агып аткан. Ушундай кооз экен дейт. Бадал айдан? أتمنى لو كنت جيت سابقا. Дагы мурун эле келсем болмок экен дейт. Ушул табияттын арасына келгенде адам эс алат экен, жүрөк эс алат экен. Табияттын ичине келсең эле өзгөчө эс алып калат экенсиң дейт. يعني أنا كثير الترحال والسفر، فقرقستان سمعت عنها قريبا فقط من شهرين، وليتني عرفتها من سابقا. يعني السياحة يحتاج لها الترويج في السياحة مثل بقية الدول القريبة من قرقستان، جورجيا، أذربيجان، البوسنة، تركيا. Дакыйка. Мен өз негизи башка мамлекеттерге көп саякатка барамын дейт. Бирок Кыргызстан боюнча укканыма 2 ай эле болду. Бирок бизде дагы башка мамлекеттерде дагы Кыргызстан жөнүндө анчалык эле мындай реклама болуп, аты чыга элек дейт. Ошондуктан кыргызстандыктар мамлекетиңерди, өзүңөрдүн ушундай кооз жерлериңерди көбүрөөк жакшыраак реклама кылышыңар керек экен дейт. هذا وشكرا أبو يوسف على الاستضافة في قناتكم الجميلة ريان، ونذهب إلى الغداء. Сиздерге дагы ыраазычылык билдирип, бизге дагы ыраазычылык билдирип жатат. Алла таалам ыраазы болгон болсун. أسألك بعض الأسئلة أيضا، سؤال آخر. نحن نتكلم دائما عن السعادة، عن شيء جيد. إنسان متى يكون سعيدا وكيف يكون سعيدا وهكذا. ما رأيك أنت؟ Бактылык жөнүндө дагы бир сурап коелу дедим. Биз бактылык жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Бул кишинин дагы ой пикирин угуп көрөлү. Анда муну башында унутуп калыппыз. Бул кишинин аты Имам. Вал اسم الجد ايش؟ اسم من؟ قبيلة؟ ايوه محروقي. إمام محروقي ديجان كن özün adı İmam كن. السعادة أنت تصنعها بنفسك، لا تنتظر أحد يصنع لك إياها السعادة. يا سلام. إذا تنتظر أحد يصنع لك السعادة ما راح يسعدك. Öte жақсы нерсени айтты. Бактылуулукту сен өзүң жасайсың дейт. Башка бирлерден бактылуулукту күтүп отура берген болсоң, адамдар сени таштап кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан бактылуулукту сен өзүң кыласың, өзүң аракет кылышың керек дейт. هذا باختصار. باختصار اسعد نفسك بنفسك. لا تنتظر أحد يسعدك، لأن يمكن يسعدك نفسه لا ما يسعدك أنت. أنت تشوف السعادة بنفسك، إيش اللي أنت تريدها. فيمكن في شيء طرف ثاني يسعد طرف ثاني، يمكن ما يسعدك أنت. Ошондуктан дейт, өзүңө көңүл бурушуң керек, аракет кылышың керек, жакшы иштерге, алдыга умтулганга, бирөөлөрдү күтпөстөн
өзүң аракет кылышың керек дейт. وماذا تنصحون أهل قرغيزية من أجل السياحة؟ سياحة يشتغلوا بالترويج أكثر وأكثر. يعني احنا نعرفها بس من الخريطة، لكن ما نعرف إيش السياحة المقومات اللي فيها. دقيقة. Sizler şu Kırgızstan sonuna eкен дейт. Эми Кыргызстандыктарга эмне деп айтасың десем, Кыргызстанды силер көбүрөөк мактап, көбүрөөк чыгарып, көбүрөөк реклама кылышыңар керек экен дейт. Биз Кыргызстанды билгенде мындай картадан эле билет элек, бирок Кыргызстандын ичинде кандай өзгөчөлүктөр бар, эмнелер бар, кандай саякат кылсак болот, ошолордун бардыгын билбейт элек дейт. ممكن يتعاملون مع شركات ترويج. يعني احنا مثال عندنا جروبات اللي هي اسمها في الواتساب جروبات سفر السياحي مع مجموعة من الشباب يترأسها الرئيس صلاح ودراهي. İnsan رجل شغال على الترويج. Ошондуктан дейт, силерге айтарым дейт, ушундай группалар менен, компаниялар менен көбүрөөк иштешиңер керек экен. Силерде ушундай көбүрөөк реклама кыла турган компаниялар менен көбүрөөк иштешиңер керек экен. وأشياء ثانية في الخدمات كيف وجدتم؟ ماذا تنصحون؟ الخدمات إلى الآن ما شاء الله كل ما أردنا شيء موجود هذه إلى الآن. Эми бул жакка саякатка келгенден кийин кызматтар кандай экен деп сурап атам азыр. Кызматтар жакшы эле экен дейт. Бирок чындыгында кайсы жерге барсак дагы дааратканаларда бизде ыңгайсыздык жаралат. Тамак ичип турган жерлерде дагы бир аз ыңгайсыздык жаралат. Өзгөчө сырттан келген конокторго бир аз өзгөчө көңүл буруп коюш керек. Кече эле мына жолдо баратканда бир кафеге кирип отурдук. Көп күтүп калып аттык. Кызматчылардын кечигип алгандыгы бар. Дааратканада ыңгайсыздык жаралгандыгы бар. Айдан ماذا تنصحون؟ أنصحهم يعني قبل لا أنصح يحافظون على العادات والتقاليد الطبيعة الخلابة اللي هنا موجودة، على البيوت القديمة. Дагы бир өзүлөрдүн өзгөчөлүгүңөр дейт, силерде өзүңөрдүн маданиятыңарды, эскиден калган нерселериңерди сактап калыпсыңар дейт. Мына боз үйлөр татып койсоң, биздин оператор ушундай боз үйлөрдү, илгертеден калган боз үйлөрдү сактап, өзүңөрдүн маданиятыңарды сактап калганыңар дагы бул жакшы нерсе экен. Бул дагы бир өзгөчөлүк экен дейт. أحب أشكرك أبو يوسف. جزاك الله خير. وأحب أشكر اللي خلاني أجي قرقستان، صديقي وعزيزي الشيخ معاذ البادي أبو سعد، هو اللي جاء إلى قرقستان وشفت الطبيعة فقلت له كيف جيت؟ أيوة. فكان جاي هو ودكتور أوفر، معروفين هذه في السوشيال ميديا. فهذه هي اللي تحتاج السياحة. الناس يجوا من برا وأنت تشتغل عليها السياحة الخارجية. فأشكرهم هم هذا اللي يشجعوني إني أجي إلى قرقستان وأشوف Бул досторуна, ушул жакты Кыргызстан жөнүндө маалымат берген досторуна ыраазычылык билдирип жатат. Ошолор мага Кыргызстан жөнүндө айтышты, түшүндүрүштү, анан ушул жака келдим деп ыраазычылыгын билдирип жатат. Биз дагы буларга ыраазычылыкты билдиребиз. Алла таалам ыраазы болгон болсун сиздерден, ишиңиздерге ийгилик. Жазакумуллаху хайр ва баракаллаху фикум. وكل سنة إن شاء الله ننتظركم. كل ما نيجي إن شاء الله نشوف الطبيعة والخلابة والتطور السياحي أكثر وأكثر، وإن شاء الله بإذن الله أفواج راح تجيكم من دول. Biz dagы баргандан кийин айтабыз, түшүндүрөбүз, адамдарга, туугандарга, досторго бардыгын айтабыз. Кыргызстандын табияты сонун экен. Эми Кудай кааласа, мындан кийин дагы көптөгөн адамдар келет деп ишенебиз дейт. Жазакаллаху хайр ва баракаллаху фикум. بارك الله فيك. شكرا. جزاك الله خير.